مامۆستا ئیکرام خەڵقی وانێ me خەڵقی وانێ ئەردیشێ ji gundê Pêrtaxê ez nivîskarim wekî nivîskar derbasibim min nêzî 30 sala mamostetiya fermî kir mamostetiya felsefeyê ya koma felsefeyê dibêjin felsefe psikolojî min nêzî 30 sala mamostetî kir ez anaha malnişînim û berhemê xwe dinivîsim folklora Kurdî serçanda Kurdî heta niha dehev çîrok dehev jî hîndekariya ziman çar hev berhemê min derketin hiya hîndekariya ziman bi hevalara me nivîsê ziman hîm kir çara yekem Tirkiyeyê pirtûkê me hatin xwandin heta wextekê piştî wî hînker ku derket pirtûkê me êdî me kişand me dem da hînkerê me gobira hînker ew be zaten nivîsara hînkerê de jî çêkirina wî bingehê me avît me pênc hevala avît başê em kişan hevalê din nivîsandin piştî wî tabii me xweda êdî ser çandê lêkolînê çandê lêkolînê dîrokî evekî min hebû dilêşekî min hebû yanî bi rastî dilêşê me hemû hemû geliyê zîla mesela geliyê zîla em pir pê diêşiyan em piçûkdayê xwe bu wî meselê hîn bû zaten wî meselê em rabûn mezin bûn tabii mezinê me dayîkê me hemû şarê reş kirin daçbûna şehîdên geliyê zîla min ew kir min got niha nivîskarê cîhanê hene nivîskarê dîrokzanê cîhanê min got me heqeq wê yekê dest bivêje binivîse yani tabii ez nêzî 20 sala sekînim kesî nenivîsê me jî hêdî medeni aqdeyê ku ew nabe êdî kes dest navêje dîrokzanê Tirka zaten dest nedawîtînê min ew kir min anî medeni aqdeyê ku kes navêje me got kam ku lê ketin em bîkor binivîsin ja nêzî 20 sala ez pê ketim min dosya geliyê zîla dersta wale Mustafa bes dîrokî kir nivîskarî kir wekî mesela jin em hindek zêdetir dûr biçin ki besê dîroka medyan û an Sumeriyan û heta îro dikarî çi der heftê wê dîrokî ya medî hem çakaniyet ve xandinê hem wekî nêrînê we li wê îro heta îro çawan yani Kurd dawiyê de bêne dora Kurdan yani em behsa dîroka cîhanê bikin û werne ser Kurdan belê saet xweş niha hevalê hêja ez destê min da ew heye berhemek heye ez dinivîsim aniha ser gutiyan dinivîsim bi rastî gutî carê yekemîn navê Kurda dünyayê da li ser gutiyan ve hatiye ewa navê Sümer danê navê wana da ne Kurtî Kurtî wekî xelqê çiyayî tên nirxandin bi rastî Kurd li serê Zagrosa serê Zagrosan em bêjin navbera wanê İranê de çiyak heye heta Körfezê diçe heta çiyayê Agirî Ağrî bigire heta Körfeza İranê çiyayê silsile hene silsileyê çiya hene navê wara dibêjin Zagros çiyayê Zagrosan welatê Kurda esasî Zagrosan dîroka Zagrosa cara yekemîn dünyayê de cîhanê de cara yekem medeniyet divê li Zagrosa hatiye avakir yani ev em nabêjin tabii dîrokzanê cîhanê dibêjin zaten arkeolojiyê ku derdikevin holê ew êka erdê dikolin erdkolog dibêjin wan re erdkologa cîhanê berhemê ku derdixin hemû dema ku li dîrokê dixin cara yekem welatê Kurda ku lê jiyane cara yekem wê derê nîşan dixe yani jiyan wê derê cara yekem niştecihî yani yerleşme wê derê hatiye kirin li darxistinê cara yekem dayîkin zaten wê dayîk salarî em dibêjin zaten dayîka erd ew kirine çandînî çêkirine wê derê ser wî çandîniyê mêr jî dewam dikin hêdî tê yani îşa Sümer qewmekî Kurdan e ji Zagrosan pêya dibin
Sümer zaten kadar dövecek kengi ne dövecek yani. Dövecek Sümer. Sümer növe şehre kivane. Bajarek. Növe bajarek kivane dövecek Sümer. Ja Sümer demek ki ve deri de çandini edi zaf beştiğin Sümer. Yani Zagros him dibin denejeri jeri nivi erde lile nivi erde je be ave. Je evi lile ektikin avawi zahadikin hedi dine derece çandini diye çandini yedine je şıldikin yani öji cevan ve evan ve deri av dedin. جه که خوش خورد چه دیگه قدره که 1000 سالی فلان سال devam dikin اشتوی چولا عربستان قوم اکتی قوم عربان قال که عربا تین وی داره هدی دیورن yani تین نوا بجاری وان جوان را دب işçiye dikin yani ne işçi وان اوجی خوشوند چه yani دبی برای وارم خورا بخوابتن خبات کاری متون ازاتن برای وارم شونه کوله yani خورا بخوابتن بچه کوله‌داری جهینه. حوالی همزه اونا هدی تن tabi zamanı Sümer'e himdi ben. Zamanı Bavariye Sümer'e himdi ben. Zamanı van himdi ben. Nivisa van himdi ben. Çanda vana himdi ben. Yani de ben niye ki juan. Ja hedi ten tijji de ben. Hacmara ona vakti ki hacmara Sümer'e derbast. Demek bu sadıbe dena xudine ko hez idi dikave dest devan xwazin tişte ki bugün Sümer berdeden wan o derdixin diçin li Bakurê welatê Sümeran ji xwe bajarekê avadikin navê bajara Agade datîne avê Agade ji navê wan kesan ji ser bajarê wan tê xwandin xelqê Agadeyê Agadeyê ji niha jî dibêjin Akad xelqê Akada navê bajar ve bir nevi kavmiyan asas Samine ona Samiyan bu ve Araban işte ona demek ki niviz edikne destek evi dorpeş diken bajar Sümer'an dorpeş diken dagir diken Hamut işte ona dakne yıkı Sümer dibine kule wan işte o tabi ve deri nasakin evi wan bajar Sümer'an kutukhun ora nasakin işte beri xudine cihayı kurda işte Çin cihayı kurda da kurda perişan diken yani gündü wan dixin keçi wan derabinin meri wan derabinin dixine kolej qara yani koledari ji hedi çok dest bedike avat dinin mesela ve deri işte işi xoy gına hamu wan dikin başa çidve başa ev Zagros dina xudini ko tabati nay edic dest wan nabe yani hatta naha xora erd kolan ev dikerin yani çandini çedikerin şivanti dikerin dikin nakin idi eva şivanti naçebeş yani nahile eva şivanti jibbeş işte çedikin kavmi Kurdan Zagrosan mesela Gutine mesela Mitanine Lolone Subarune ona hamu xudine hef beyay erdid beyay velati Akadan işte ten ve deri dorpeş dikin şehri Akadan dorpeş dikin bajarevan hedi nahelin ev her yani vaki gerilla yani gerillati dikin nahelin kes derkebe her ev xalayı dest bedike nava şehirde xalayı dest bedike be avi dest bedike xalayı dest bedike jam milleti qird be perişan be dikin nakan ev naram sine ko hende dgaz qahramanım radu dgaz xudame işte dikeve ev dikeve reşkona dibejin yani ev çuvala خود کردی چه دنیای دست خود کشینه یعنی جو باوری خود دخیده چه دنیای دخیده خود کشینه جایی که امروزین اواد وجه دوی چه تو نوا توربه دار نوا چوhala دار ساکن حتی دم کو صاد بعدی او دمره نرمسین دمره کروی درد کبه کروی درد کبه سر شارلک دیویژن جرابکه نبی اوه درد کبه سر تخت آکادی tabii şarlak Milan üye şerker jinine kasıyor bir cihati jinine guti dikevne şehri ona da gördük o sadıkın perişan diken yani hamuş biştiği set
25 سالا جوان را او دکن نوی چه قرالتی دکن دست گوتیا دادم گوتی کردن یعنی همه کردیا ام بیشن hemen Kurdike mine Kurdiya naha dixebitînin yani. İşe demek o satı tabi o hatta kadar ki sekinin havê derda tiştekî dinêce dixwazim bêjim. Yekî ji Koreyê hatibû ew wî jî bala me kişanda ser mîkar. Medine xwedê bi rastî jî wisa bû ew ê qiralê gotiya 40 salî qiraltiye nakin. 5 sala qiraltiye. Çon mu olsa 5 sala. Jartın evi de mi çon mu ya? Ez ew bêjim. Ew gotiya niha dünyayê de jî hê tiştek sotune. Mecliseke wan heye. Meclisa gala heye. Kalemêra. Meclisa kalemêra divê ey ciwanê han divê tu were ser text. Ew diçe ser text dema ku jî xweş be were da dihêle. Qedera salekî 2 sala 5 sala çi qas bîne. Piştî ku ew dibe ser text dema ku ewa text heq neke ku layık nebe dixe yekî denê da dîneşîne. Mesela henekî wan salekî de xistine zaten. Yani dema demokrasi pek neçe 25 sala sakî idare kir. 25 sala aynı o demokratik idare kirne yani. Qirale li qiral Ali Kalemîra var. Deyne zaman tabii ya yekesi salekî pek neyne dugorin. Tabii tabii dixe yekî denê da dîneşîne. Yani be yani hali demokrasi demete neynece tet korin. O peyman haber onda hep. Eriya ew peywan navbera kê de zanî? Navbera gutiyan. Gutiyan. Subara. Subaro. Guti. Lolo. Luri. Navê çi? Luvi. Lori. Kê heye wekî din? Mîtanî. Evana hemû xwe gihandine hev wekî Konfederasyona Eşîretan. Xura evkek danîne heman tişt nava medan da jî heye, medyayê de jî heye. Heman tişt divê derî jî heye. Mîwana dîroka wan. Belê. Naji ser kelewanê ne. Rêja ew e niha başê dema ku ew din gotî tabii dikevin yani gotî wê derê nasekinin. 25 sal şûn da qiralekî aka da radibe gotiya dixe. Gotî çaka din vedkişine ew xwe welatê xwe piştî wê Asur derdikevin holê. Asur dünyayê de weqasî Asur xûnxwar weqasî Asur xûnrêş û talanker tune ne. Yani dîroka dünyayê li ser Asura astrolojî hene niha li ser Asura disekinin ve weqasî Asura talanker xûnrêş tune ne yani ew weqas zorba zordest nehatine dünyayê. İşte demek ki Asur dikeve deste Asur dîsal çay Zagrosê dixin. Asur îja wê derê dikin naka tabii çay Zagrosê hemişkî nikarin xelas kirin. Çay Zagrosê cikdine yani. Êkî Kurd parastine çiyayê wan. Niha jî hesa dibêjin. Kurdî mi hele jî bêjin ya Kurd bêjin ya em çiyayî ne. Watawê wê da Erê. Medyan da jî. Anha mesela Medî bajarî bû. Belê. Mesela em Behrînînin. Ji ber ku nava behr da çi heye em nizanin. Mesela cireyên mehsiyan nava ser zimanê me tune. Lê li ser çi ye cireyên gihayên ser çi ye em bêjin weqasî behra hene. Fırın yani çanda me bi rastî aliyê çiyayî ve çandeke pir dewlemend e. Mesela em bêjin em şivantiye dikin aliyê şivantiye ve çanda me ser zimanê me pir peyv hene. Yani rast mesela Türkiye diyorsun ya hemen Sırbistan çoban. No Kurdî de pir tişt hene. Berxevane, şivan. Zayîna her heywanê cuda ye. Mirina her heywanê cuda ye. Yek dimire, yek disekete, yek dicehime, yek nizam çi dibe, axir diçi be. Wê tu dikarî qala bike? Ne tiştekî din de qalawî bikin. Ha giran e. Mijara me henkî giran hem kervên dîrokê. Ja demek ku ew dibin hêdî uçağı tabii li aliyê Torosan jî hûrî hene. Zagrosa gotî Zagrosa heta Torosa deştê de jî hûrî hene. Ew jî qewmekî Kurdan e. Ew jî qewmekî Kurdan e. Yani Mezopotamya zaten kavmi Kurda. Tenê Asur hatine.
Evne ve çe Sami hatine buna akat ve başıcı ve Asur. Asur jini bir ona kurdun zaten. Mamsa tanha bas evde ki deko işte 120 salon demokrasi hevi ya ava kirini de hevi. Evet. Tanha bas haka Mezopotamya zikri. İro Avrupa yani gelip işte Avrupa medeniyeti, Avrupa nizam işte demokrasi heye, mafya mirufan heye. Gelo ev mafya mirufan ve demir verir da. Mesela şey bizim Avrupa'yı halkı verin zaten. Verin no? Zarivan, Subariya, Mitanya, Huriyan, halkı ev Zarivan'ın Avrupa'yı. Ona arine, ne ona geçti arine. Zari ariyanan. Naha Avrupacı ariyane. İspanyol, Latini, embejin Fransızı, Almani, İngilizi, hamuji Latini hatine. Latinici embejin hem acbe deri çiğ yani. Ana pevi Kurdi embejin sedisi Latini de pevi Kurdine. Yani vaş Kurdan var girdi. Wan Kurda var girdi tabii. Acbe deri katiyane çünkü Avrupa çekerine. Hani caraya kemin ve deri ser çiğ Zagrosa. Mesela Rusya ve 5-6 sene Rus hukukas yani. Ehmi arine. Mesela Hitler vaktaki Rabugaz arimede dünya harap kırdı. Şeref dünya cihanı diyemin Hitler ve derkhist bu ser zari ariya derkhist. Ko hem arine go hakime ko medeniyet me çekiriye. İbrasiye bu ariyaz bahsevan ariyan dige. Kenem kılmamışlar. Fazla hem ayet arası. Ja Asur tabii dünyayı her deri dıxa. Le dıxa mesela Zagros'a xarab dike. Yine emejin Toros'a xarab dike. Le ev dıxa. Hakkari mesela. Le Hakkari dıxa. Çel emejin Vani dıxa. Çen carala Vani xistine. Ja kavmi ve deri dikin nakın desi Asuriya da nasıl terin yani. Nabe. Dikin nakın nabe. Piştivi لهمبري وان لواني لهمبري ولاتي نائري عجرات تقولن ولاتي نائري جبونا بتري ولاتي نائري تقولن جا نائري خدنا هف اكتكن تشتكي آبادكن وده إذا تشتكي دنيا از بيجم مثلا هر قومه كي خدايا جدا مثلا خداي وانا هنا جدا هر قومه جا دما كنتين في داري خدخنا يك 84 خدا درد كبنه هولي أنا بانتاونا أورارتيان ب 84 خدايا مكاردي او نافوانجي لأوي كبري مهر بداية دخي مروحات قرب بينه كبري مهر ده تاني بيساندن داري مهر هيا نها لفي داري لوي جورهان أو كبري هان تنا جريهان لجريهان جيك الفي داري دن هره وده ده دريه چه کرنه هناك دوی دریه حال دی هناك شد دوی دریه مهر قابل سجارت بود دریه مهر دوی دریه ناو خداوند دی اوی هنه لیسته خدایان یه اورارتیان هیا اورارتیان لیسته دانینه و کیجان خدای را چند قربان وره جیکرین لبر همبر خدایان شهاتیه نویساندن mesela buna hal di 16 ev devek vere jekirin her sal 16 ga te jekirin embejin 32 hev ev te jekirin tişte dene te jekirin mi anji beran anji embejin neri te jekirin buna tuş bayı buna ta işe bayı embejin vakası ne beji disa epey hayvan teneje kirin. Buna şivini Xudayê rojeye. Ta işebe Xudayê ew ye. Ta işebe ji Xudayê pîrozkê re tê gotin. Tabii evana yekîne ew jî bêjme te Hûrî, Mîtanî û her ew ê dinê qewmê dinê Kurda خودنه هف تن ولات نائریا اوه کی خودنه هف قرالتیه کی اکتکن دار دخن نبی قرالتیه هنگ دویجن اورارتو
هناك تشتدين جد بيشين مثلا خالدي جد قلتن ورارتو خالدي تقولتن وصا مروف دكارة أوجي بين الزمان tamam. İşte urartu ev anha kela urartu ya serseke pişti kela anzafe pişti kela ambejin düse keledin ve deri hatiye avakirin cara yakem devejin kela anzafe hatiye avakirin evaliyeca kela anzafe disa pişti bir geri handan ev geri han kam dibinin pişti bir gereği dane cihe ki hoşe biraz kela ki başe ne lamamızda? Kela anzafe çedikin, başa düse keledin çedikin, başa sarduri de vederi çedikin. Mesela vederi kela anzafe çavuş tepe heye kela ki mezun heye vederi çedikin. Zaten vederi evde biraz çedikin. Vera sarduri çedikin. Sarduri u manua hevra aktaken manua sarduri. Pişti argişti övere argişti kela erdişi çedikin. Ser kela erdişi nave argişti dine erdişeci nave erdişeci ve deri hadiye ardış başa erdiş yani argişti de ardış başa evki Fransızı niviskare ki Fransızı hadiye gotiye ardış nivise ki xuda ama sadece maya ardış başa bir erdiş bir ahirici de erdiş satı yani kela urar tuya ve deri kela ki pır bingehe videri bingehe vane şehri tuşbayıcı vederi beşe geliyor zaten hatta bir ahiriye mabu anha hani kharabi vana dokhin nave tuşbayıcı ta işe baydi nave khudayı bruski vederi em bine eser evi haski çama vederi avabu le hemberi asuran millet xıxısta yek khura qiralti yek dani hatta usana bir asur çen carahatiye wan perişan kiriye çi. İşte hemberi asura teni vederi garip sekine dünyayda. Vederi ancak hemberi asura vederi garip sekine. Dedi demek o xudine hev behiz dibin asur banan gare. İşte vederi ne teni bira hatta Kafkasya'yı hatta evi asur edini gare dekilbe yani. Diçe mesela İran'ı dıxe li nikare vederi xaydi. Vederi gela urartu Ermenistan'a naha, Azerbaycan'a naha, bizim vakitini Kafkasya hamu bindeste urartu adanın. Vederi hatta Rojava diyorsun ya, Kobani vandar, hamu vandara bindeste. Vederi İran hatta Malatya'yı, Melati uçağı, hamu evki vana, nakşa vana, burası evki pır behis. İşte terasek bejim. Mesela herkes Xudaya xud gayret eda bibine. Her kavm Xudaya xud eda bibine. Yani aliye oliva demokrasiye ki hoş hatiya bakırın. Yani tu Xudayı kesi inkar ne kirne. Rez dani. İşte tabi Xudaya ki mezinci danasa serivan. Evci Xudaya hamuş ka iyi geçliye. Xuda ki şerkere. Ev Xudaya ji asura himbune. Ji asura havdane. Ji asura himbune u خدای شرکر نوی خالدیه خالدی سر خدای همش کارانه اوجی یکیتیا وان هزا یکیتیا وانه دما کو شهر دبه خالدی پیشه همش که خدا بیجه و وانا پریشان دکه گوری باوری وان اشاوی چاقه حسن دبینه و داری حسن جی بکارتینه و داری جاره یکمین حسن بکارتینه و داری سکی پر گرینگه یعنی جهانی دا حسن کاری درده هولی ve deri demek ki hesin bir kartine asur jipeni karnı di. Asur hamu ne çe şurevan evan hatta vakte ki sıfıra bakır demiş. Evci akada gırtınca akada yani hamu bakırın balta yani hamu bakır yani sıfır. Ja dene ve deri hesin de bir karanın edi be hesin ne karın. Silahı yani hamu hesin. Araba bikartinin, Arabi hespan bikartinin, hespan hoş bikartinin ve deri ali teknoloji ve dikarın xali u xaliçe an dikarın çevikin uçağı. Beriya zayini nesut sali vervat diye.
tam düsut 5. sali ve deri idare kirne. Beriyavi menetsek bu gota ve deri avadani çedikin. Avadani mesela hem ava çedikin hem devbera ev ave çedikin. Riya ave buna riya ave ravastgah çedikin. Mesela le erdişi duhav ravastgah hene gel ravastgahi ave hene ser buna ticarete ave çedikin. Le alcavazı yeki çedikin. Le tetvanı yeki çedikin. Le ev erdişi duhava çedikin. Vekiden le ev embejin le der dora vani vakti zivistanı nikarin herin zani ardira berira nikarin herin bahri radıçın. Şu ava bahri şağı evdekin. Ser bendav çedikin. Geli bendava çedikin. Gel çedikin geli bendavanın mesela Çin avetinin kideretinin çay bilind bendav datinin av zede evdebe ve dereti jidbe ve eva bir kanala avetine nava şehir. Livani heye mesela Erdişe heye, Panosu heye, pür dere heye. Erdişe duhavın. Duhav bendav hene. Yeki gola meydano ki, yeki gola çiriş golü jardı bejin. Ve deriş gola keşiş golü bejin. Çeki mezine, pür mezine yani. Yani bu an erdi av dedi. Bana şey ser kevran nivîsine hamu. Ser kevri Erdişe ser evi hene. Nivîs hene. Kevri mehram bejin, kevri reş. Evi çakı nivîs hene, ser deri nivîs. Ser ewa Selman Ağa hene. Dera Selman Ağa ve deri nivîs hene. Ev hene. Kevri nivîsi hene. Yeki anne ve deri evi nevi çe. Anne müzeyi. Yeki hiç şuna kudana Erdişe. Yeki jil beşya camia Çelebi bağı hevi deri nivîsine. Ser kevrek nivîsine. Kevri tutul bir hatiye. Hatta ki elden ne beşya camia. Yani birastı Ali Bayındıriyeva, Ali Öyva kesi ki hin hacı vakası urartıya kesi kadına dayabilir. Hem sadık almış. Pişti ki hemen işte gidince sev mühime vaktaki firik dene evi firikten rojava dıkın aynı minaha işi dene hatine. Den rojava dıkın Rusya'yı düyemin vederi kral vere şey Rusya'yı düyemin vederi orduya halde çesavan. Wan dil digre wan dilan dine bona wan dilan ev çedike. Ayanız gele ayanız çedike. Gele ayanız tane bona wan dila çedike. Cenab-ı wan da frik zafin. Havale hece ev frik hedi navi xud goherin dibne Ermeni. Yani Ermeni asas mevan neme bu. Dil me birçu esir girt hesiri me bu me andivideri bona wan hesire me kelek çekir. Ja kaderek bir ama mesela 1600 sali verelim. Bürokrat tamamı temaşat ki gelek nasname gelek bavermence mevanın kurdan bunu. Rast mevani hatine ser ya bu terasek bizim Kürt kinge de frenzani. Beriya zayni çıl ne 1000 sal beri Kürt vederi bu ne? Çıl ne 1000 sal beri ve şivanti kirne. Evvel hece şivanti kirne yani hayvan kedi ne kirne. Beşiya hayvan kedi kirne. 5. sal beşiya zayni. Peki edine kingi hatın Arap vakti akada 3000 sal beriya zayni. Türk 1000 sal nebiye 2000 hafte yeki de 1000 sal vani tamam be. Yekuş ci hatın hin haşa Türkavana hezah nebiye. İşte mesela Fars vakti evde vakti medan da hatine. Yani vederi valeti Kürdan zaten. Mezopotamya hamu hevre valeti Kürdan. Yani ana zaten evde bir şey profesör ki Türkiye Celal Şengör derdik ve televizyona ve Kürtler bize dünyanın konuşmayı öğrettiler. Dünyanın en eski dili ve Kürtçedir. Yani zamanı herik evnare Kürdan'e. Arabi beriya Arabi Kürdi hebu. Beriya Türkî Kürdi hebu. Beriya Farisi Kürdi hebu. Yani eva emna vejin eva Celal Şengör'dü vejin. Aynı dıştaki
Minawi zaniyerek Japon dövece zaten. Japon döve Kürt ev himi mekerin, haberdan himi mekerin. Akhaftın himi mekerin yani. Biraz. Yani varate Kürdan'a vederi zaten. Çırçıya hamuye Kürdan'a zani. Başı millet hatiye. Kürtçü vederi dünyayı bela biye zaten. Yani hem vederi maya zarevi hem ki önce şuna Hindistan avakarına. Böyle hene Kürt şuna Hindistan avakarına. Hene Kürt şuna mesela Hırvat anahid ve hem Kürt'ün. Onsa o Belucici, ölçüt bizim ama. Belucici Kürt'ün zaten. Kürt gelname he bu Portekay kan kete destimi. Peşte ku urartu aliye iskitava tene dor peşkirin asurji ali ki vali dixin birasti la aliye hembere dö avada dimine dö agrada dimine kel dikeve yani kel di dikana kanabe yani dikeve peşte met deneveleri tabii hatta o çağı hnek ev xalas dikin hnek met wana xalas dikin tene ev tene hemberi hef ev bxu bidest xu ev xud dine medan şuna xud dine medan dibece madem ki ve hatta vederi hatine zaten aynı kavmin yani kavmi zamanı wan aynine ev wan aynine zaten urartu mitaniyan juhuriyan çebiye aynı huriyan aynı huri avaj çedikin zaten medanji dine holi imparatoriya medan birasti imparatoriya ke per xorte hatta tbeji xorte kederi basa naqşaya medan bikin neki kederi hatta kederi girtine emejin aliye Hindistan hamu heldana bin zeftaxı yek hatine İran heldana bin zeftaxı وكدن آسیا ناوین حتی نیوی هلدن بن زفتاخه آلیه دنه zaten Asur avana davya Asurat yani zaten Asur jeholi radikın ev başı zaten Med Pers Hamud ibn yek Asur jeholi radikın tabi Huri Urartu avana Hamu dibne yek yani xo dine hef ve hatta xo dine yek için Asura jeholi radikın piştüğü eva tabi kela vani dimine desti eva dimine desti medanda med jiver hatta Kalkedon'a İstanbul'u için Kalkedon naha Kadıköy radivejin nave Kadıköy beri Kalkedon'a hatta Kalkedon'u için ve deri hatta vaktaki dikne benzer takı tam sesit sali cik az divejim Vandera mesela Hindistan Asya Navin embejin Mısır navda Asya Navin Başur hatta ki deri hatta Davya Mısır'ı embejin Rojava hatta Kalkedon'u hatta İstanbul'u همو هلدنه بزرگتر خو ست سالی بدری حکم دکن حکمه که براستی چوانه حکمه که وکی قرالتی وکی زوردست نینه اوجی وکی کنفدراسیون عشیرت هم بیکتن دیگه مثلا جیه که بیشتر هلده و داره بخواه گری ده ساتراپ داتینه سروانه ساتراپlık hebune uçağı satrap adına ser o satrap bir satrap adına idare kirin satrapçı evan hene meclis evan hene evci meclisi xo idare dikin yani tane merve ki aynı mina medan mina bejim mina huriyan mina gutiyan ona be meclis idare nakan yani meclis işte ki beje ona navejin naji jiber ve tane kralna meclis kral idare dike kralçı memleket idare dike idare ona jusakiye ve ki idare ki anha Amerika'da serok heye o parlamento heye parlamenter hene parlamenter hatta peraneden serok nikaret isteki bike ev jusakiye yani aynı minavi aynı ve pergale datinin zaten pergala kurda dünyada her deri pergaleke demokratike yani lehemberi Kurdan o şerik lehemberi Kurdan hatına kirin hemu talan geriye hemu zordestiye talan heye zordesti heye işte din hene
لی مثلا ای کرده لهر دری وسانه کرد لهر دری انسان نوا خود وکی پرچک خود دیتنه وکی پرچک خود دیتنه او ده رهبریه ده گوتنک دانه وانجی yani حقی ما في خبرتن یه وانجی هنه لهر دری وساکی بی مستاد بس دیروکا جهانی که بس دیروکا کردن که رویا بچم سر خاکا نزبطانی جیان بله و که دیره فرانسه که نویسکاره که کرده که روشنبیره که کرد ایرو ام بینه روشنبیرین کرد حتی ایرو مینا جلادت بدرخان مینا آبی فقی گلک استیشی یه چون سر دلوبانی خواه اوانجی نفسک نفس دایا خدا bizim nakşekten anladım. Der hakkı olan kesin çünkü sadece dlovaniye kan. Buna zamanı kurdu, buna diroka kurdu. O tkariçi beji o nüviskarin kurdu iro dijin. Gelo pevine nüviskariya iro yaptı naberavanda tkariçi beji. Zuha bejim tabi nüviskari iro betir zanane yani Ali nüviskariye mesela likolineriye dizanın eve dizanın minayı berinin yani yeberi jiberi betir van işte dizanın tabi alim minayı hedi ve be alim minşi le mesela menov dikare beje ki beri insan eme beri vakti ki basan nüvisa dikirin helbest dikatne biravan birası berhemi kurdan beri be pirani helbestine çava helbestine mesela bejin Pürtüke piros hamu ki helbest atın nüvisandan demek ki helbest ne bet dveje ayet mine zaten vaki dine mesela ye mani hamu vaki helbestanın ye zerdeşt şu helbestin ye ev şu neviçe mazdek şu helbeste jina mazdek heldaya dası evci helbest nüvisine yani merod ve kayık helbest ne be nüvis nine yani hüner helbest dediği. İşte ape Fakih Hüseyin Sağınç rahmeti Enstitü Kürdistan böyle de şimdi vahat god. Digo koremen digo jikerim akı helbest anayım babam. Tamam. Digo di hengimin helbest dite di az kere khilaj helbest. Digo ne ki adkhazım hünvisi rast benvisin. Hünvisi him ben yani meram akı benvisi rast be romanan be veceyi خوش به اوی خوش بینن زمان اوش ربازه که دینه یعنی هنچما تنی هلبست یعنی ای کرده که مرف دمه که بست کرد همو هلبستن tamam edi helbest deme helbest bigren demek ki nu bekin deme nüyse nu bekin mesela likolineriye bekinidi vesa yani likolineriye sertişte xo likolin bekin Pürtüke zanyari binvisin Pürtüke Ali zanyari ve xort binvisin yani kusane be nikarın bigijne valat edin nikarın bigijne bilet edin birasti o jimera bu ki likolin paşa mı dest bekir Omusta mesela tecrübesi helbestan kir iro rasti ser çapamenya civaki demamro tamaşat kir her kurdek me nüviskarek ya nave xo ki nüviskarlı kolinler gelek dıştan cidvejin le mukhabene mesela minak demen çend kesan minak de nüviskar mine kitu mesela bizim vaki İrfan Babaoğlu gelek kes Sami Musa Sami var li kolin ki seri xo yaşandına jinanji vaki Musa Golgeç Deryas pise çar roman nüvisine Suzan Samancı yani kesin nabden bizim bu seri xo yaşandına le yani gelek kes diyene seri xo yaşandına roman nüvisine ve nüvisine bizim ferhengi zamanı kurdi be rezmanı be yani vakti devamlı tamaşat ket yakti sendek sivik nezikti yani çan sivik dibez nüviskarım ya nüviskarı pevene yani gerek beşya nüviskariye kedeke be yani ket ve ina zaman api fakir rahma khudele be kutti helbest nabe nüviskari o iro tamaşat ki megot yani irot nüviskar mina var mesela çand kez minakta yani yekca tüccarım rod bina ser çapameni parvekini ama yek helbeste ki nüvise
روژه ستاد جارم پروت که یا evji zamanı kurdira nivîskariya kurdira gelo sivakatî nadet. Nava cîhanê da nava nivîskariya. Niha tersek bêjim mesela ji tunebûna dîkan navê mêra datînin Evdirehman. Ji tunebûna mêran bibore navê dîkan datînin Evdirehman. Niha weletê me bi rastî weletekî pir kevnar e. Pir nivîskar jî derketine. Em jî nivîskarê cîhanê niha lê xwedî derdikevin bi piranî Kurdin. Wextê ku ew hat, wextê ku İskenderê mezin hat pêderê İskender şagirtê Aristo bû. Aristo gotibû dema ku tu wextekî mezin bê tê pirtûka berhev bikî. Ew jî tê vê derê heta Îranê, heta Hindistanê diçe. Babil, Hindistan, İran, Kurdistan vê derê wan dere berhev dike. Beriya Zayînê 3000 sal beriya Zayînê 400,000 cilt pirtûk berhev dike. 3000 beriya Zayînê ha. Şey böyle 300 sal beriya Zayînê 400,000 cilt pirtûk berhev dike. Demek ki te nivîsandin. Demek ki van dere nivîs hene. Ja ve ahirî dema ku tabi em bin ketne bin tesire İslamiyetê me hene ki mejî xwe endakir. Mejî netewî me endakir. Em ketne bin tesira Farsa Türk hatin tiştekî din me ferz kirin. Türk, Arap, Fars dema ku hem welatê me perçekirin hem mejiyê me perçekirin. Bi rastî heta ku em me xwe dît bidî derengî jî çi. Me hêj xwe nedîtiye zaten. Ja anha mesela em cihat vêjin. Ki kevirekî bide se kevirekî ji bona me nirxeke. Mesela tu dibêjiye mesela tu wekî pîvanê cîhanê tev digerî. Bi rastî jî mesela ji pir kesîra mirov nikare bêje nivîskar. Mesela hatta wayne zamanê te bes dîrokî kir. Belê. Axaka Mezopotamê kir. Yani ev gola wane çan bereke mezin yani Kurd navê vê berê dane. Nava biz dewlemendiye dane. Yani gerek havca ne yaptın? İşte puç, xara benivisi, xara biker nivîskarî, anjî biker hunermene, çi be yani? Yani Kurd gerek vê zane, hoxa ne bilmez. Çîrokekî de divê qiral taziye. Taziye ber. Qiral tazî be jî millet kor be çi firqayî heye. Millet nebîne. Mirov ez wiha dibêjim êku dibîne çavnîne. Êku dibîne mejûye. Mejûyê te evî tiştî hîmî te neke, nîşanî te neke, çav evî nabîne. Mejû çi dixwaze çav evî dibîne bi rastî. Yani alî psikolojik ve alî algıya ve yani nihat ew ki mesela alî netewî ve lê bin herî te pir tişta bibînî. Tu an hal wî çavî lê din herî. Lê mesela bi çavê olê bin herî te hemiş ki wekî olê bibînî. Bi çavekî din lê bin herî te ew bibînî. Ja ew çava dime de hiç çê nebiye. Mesele ew nîne, mesele behr nîne. Kesê nava behrê da. Behrê dibîne an na. Divê ew mesî nava behrê dan haja wana behrê tune. Bi rastî ew mesî nava wekî mesî nava behrekî danin haja me vê behrê tune. Haja hineka pê çê dibe hêdî tiştekî dike li gorî min ez ew nirxdar dibînim. Ez dibêjim hadi cikereme xwe hadi cikereme xwe hinekî jî. Ez wiha dibêjim zanî mesela ew kesê ku ez zanim ne nivîskar bin jî ez dibêjim tu nivîskarekî xirtî heva bidomîne. Yani li gorî min nava vê behrê de çavvekirinek ji me re lazim e. Gotine Kurdiye de mu gerek ne de binçengî. Nana binçengî çima zanî binçengiya netewî. Tiştekî netewî aha hinekî xwe de dilpitîne ez dibêjim hadi heval hadi ji kereme xwe bike. Yani ez bu hiç evvel ederim. Ez dibêjim bira bikin, bira kêm bikin. Bira bêjin em nivîskarin. Ez dibêjim erê hûn nivîskarin. Ez destek pişta wan xim. Çima zanî wextekî bibin nivîskar. Yani ez ê teşvîk bikim, tê teşvîk bike, ew ê teşvîk bike em nivîskariya xwe sekî cardin ewa dünyayê, ewa cîhanê ku me cîhan leri zandı bu wextekî. Em ê werne wî derecê. İşte naha em demek ku ew hev bişkênin hewasê hev bişkênin
belki em ne kadar bir nivîskara jî derxe. Ya rastgele tanha Yani tu li gorî ew cîhanê te digerî? Bele bele. Îvanê cîhan. Ani gore cihanê wek dijî ani gore kete. Yani dibe bila peyvek binivîse bila ve peyvê de kete be. Bele. İşte be nivîskara tune hemed çi be. Yani kurt be çiket be kê be. Fark naket. Mirov ji bona insanetiye xebatê kir gerek wê xebatê da kete be. İşte be ket be tam be. Yani rehnemir rastı evusat. Rast rexne ki pir Ya mesela yani ecr rojname, emc rojname geriydi ki. Le ez bizim ola rojname gere minam tünene ölçtek şaşı. Bizim ez amatörüm. Hemi cancet bizim. Hep ez rojname gerek amatörüm. Ama roje çi beser melemim etkarım çıkas mı çıkas gir. her bir. Ked. Her bir. Yani mesela yani ked. Be kedi rojname gerinak. Rast. Mesela yani bimla yani abxawsa nezik bimji berbe kesin beyket dema faket nişadan rastı az paski yani naxaz müçevan çekim rastı kebe biraz haska siyaset medar haska nivskar haska hünermend haska çibe kete de tüne Keseve ki tecmere lazım. Rastı yani. Yani hene ki ona bir pivan tabi gene. az be monta mesela çe Naha kesin beyket gerek mirov ne de bincengi var. Ne bizi bulatı rojname gerek. Nana tuzlar başına. Az o ina vejim. Vejim mesela eko dest bekir. Vejim liguri dest bekir ne başa. Hani böyle zana buna. Heneki başa, heneki başa, henek. Yani mirov havasa neşkine. Ben hatta naha min 5-6 nivîskar az vejim evkene ev tam nivîskar ne bince ahir Vejim ev nivîskarın. Rastı bir dil u can jî dixebitin. Kedekî jî didin yani. Yani ked bine mi? Tabii. Yani divek olsa be. İşte mesela tu çi divejit tu veki şu veki karı ko tu diki. Tu ve deri de hangi bivan jî lazım tabii. Tu mecburi vejit eva nivîskar eva niv nivîskar eva hangi nivîskar. Yani tu evi bivanı mecburi dayini. Yani gori karı xud dayini. Mesela az veki az Jimin dişevrin edvejim yani başa. Eli gori despeke başa. Ele az hemen tişti divejin asas yani. Rasta li mirov havasa hevci neşkine mirov xu vaki deveki jin nebine yani. Yani ne pivan hebben. Pivan hebben. Saziyet çibe yani kijan komali kijan. O pivan lazım her. Pivan hebben yani tam tüccar bir benden ve tüccar anne mesela ne yani endamte de pivan ekebe gerek yani mesela. Mamsta emhatna dawiye bernamaha vakti nivîskara ki kurt tecgala bas gala tiştan kir u peşniyarete jibona nivîskarê nû anjî te îna zimanê kelecanê dest pê dikin û yê nivîskariye jî dikin yê pêş ketin jî û ji bona nivîskarên Kurd giştî zimanên zanên Kurd pêşniyarete çine wekti jî wekî pena Kurdî nava penên dî cihanê da gerek xebatê çawan bikin pêşniyarê baş bona waç. Evveli hiç naha zaten nivîskarîme ez bêjim bi piranî ez bêjim. Yani mesela sedî şêstî zêtir ji zanîngeha derketine. Edê zanîn nivîskarî çi tiştê. Dixwînin jî, dinivîsin jî. Zaten wisa ku nivîskarê me Kurd ji xwendekaran zêdetir bûne hejmarê wan. Xwendekar em nabînin. Yani nivîskar pirin, xwendekar nîne. Demek ki mirov xwendekarê xwe bibîne, nivîskar bê xwendekar nîvço ye, nîve yani. Nîvê jî xwende. Yani ez mesela mesajekî dinivîsim, kesekî ev mesajê heline de ka ava kîrî çi were. Mesajeken li min ve digere. Bu dixanixe diçe nava demê de. Ez dixwazim xwendekar pir bin. Mesela ciwanên Kurd heta Tirkî dixwînin, bira Kurdî bixwînin. Bira Tirkî jî bixwînin, ez nabêjim nexwînin. Bira Kurdî bixwînin. Çi qas Kurdî were evkirînê pêş de here, çi qas xwendekar hebin heqas wê pêş de here. Çi qas mesela êku bistînin hebin, êku bifroşin wê zêde bin de. Yeme firoşker hene, standart hene. Em dixwazin mesela civak, yani dîroka civakê, dîrokekî heta tu bêjî dîrokekî dewlemend e, dîrokekî baş e.
حتی محتشم دیروک که محتشم براست لی ام نوا بحری دارن و ام نزانن او بحرت شک چال ام در دورا ما بلی اف گلی هان هنه نفسانه باف کلمه هنده بدرفتی دما بدرفتی ده کبران دانه سسره دردیش دو هفت چادر دانینه چادر افغانتونه نه تزاحتونه بشیا قیمقام دو هفت چادر دانینه دیگه ترک kültürü şöyledir. İşte geli ve derece demek ki هناك مناطق كنا ببين دفيا خشم kültürü görüyor musun muhteşem. Buraya خودی بلا خو بده ولا. جوال فان كلا بنهرن يا. لهمبري كلا هن çadırı dağıtma peş. Çadır lehemberi kela ya. Yani tu diruk ahun nasıl ki? Yani eğer ki taze lehesbi siyar bine ve hesbi yemeye. Eğer ki taze çadır jimehim bune, çadır yani jimehim bune. Hadne ve dakhil çavime ve çandak açana. Yo bir dira şerdiken ha. Dinleyim şerdiken. Heval me vakti ki dir vakti ki medarxist hesin diri hesin medarxist ne diri dar dast yol bene. Birasti ne bun yani. Çan da me bin here. چند کوچبر دینه وقتی داتینه به لهمبری چند نشته‌جی هن یا نشته‌جی اول نشته‌جی ها و کوچبر جینه ها لچلی باقی دوی اول دوی قلدی بی بگلری اول بگ از زنان و کلی دانه نه بینی کلی دا بگ تونه نه یعنی چیکاری کلی ها بینی کلی دا او مرتبه پاشی هاتنه خوب کلی گرتنه اول نورا دویشن قلدی بی بگلری اجا مثلا evde ki em direk aha nizanın. Çim am nizanın, çim am naxunin. Nivîskarê me hene. Em bixunin, yani ez civan ra wiha dibêjim ji kerema xwe bixunin. Yani dîroka we cîhan hejandiye ya. Dîroka cîhanê bi we dest pê kiriye heva. Sümer hinin. و جهان هجان ده نگه خواهی جینه نه درسته آنها ها خوب هجینه دی یعنی تو خوی دانی براستی او خوا مرینیه یعنی ها دمک مرو لهمبری سره کی ما سر مروت خد خوا مروته دمک مرو چای خوب بگیره دی مرو راهنا بهنی کارن اولش خوا مرینیه هوا یعنی دمک جوان ما براستی جوی خوا مرینی خو روزگار بکن و راب نسر که ادویجم جکرم خو روزگار بکن و تنه به تلویزیون ترکا نخواپن تنه به تلویزیون یه دنی نخواپن تنه به اوی پرتوک دبستانی نخواپن پرتوک دنجی هنه وان بخونن جی کلمه خو نهیم بن هنگی چعبی وفه به هنه خو ناس بکن انسان خو ناس انسان خو نه ناس و درجه ها کرشد بزن انسان خو نه ناسه جهان خو ناناسه دیروکا خوناناسه خوناناسه باوی خون کالکی خوناناسه یعنی او انسانی که او خو فرود کالکی خو فرود باوی خو آوید ای خو آوید چه تشته کی کتو و به بگریجی تنه دکاره ناموس ها خوش بوجه دکاره دینش خوش بوجه همون تشتی به فرج بفروشه یعنی ام مخابن وید اوید دادشین وید دمی دادشین همون تشت به فرات هاتی فروتن از دویشم کچه کردان خورت کردان جکرم خوب هجینن و رابن جوی خوا مرنی درکبن و لدروکی خو او کبری و همو ادی کبری بافکالی و دانی همو هدشین جکرم خوران خادی درکبن دیگه برای نشه یلک سپاس کم استاد جبنا فیبینوه سپاس خوش وکی مالپرا کسندین ما ایرو لوانه نویسکار ماموستا اکرم را لسر دیروکی سر ویژه سر زمان کردی کلا وانه دی کلا دیروکی دا ما هپیوین آخر امان داوی برنامه خواه دم باش